Sisemakhiweni omkhulu omzimkhulu wezokurhatsha eJohannesburg siza kuwe nazo sachisa nanzi ezijujileko. Exercise extreme caution on the roads as the weather conditions continue to deteriorate throughout the country due to snow. Besizo elirhabako eGauteng bajame ngefanelo njengoba isifundesi sisahlelwe igabhoko nje akusimakhaza kubuya nakusako eGauteng. Mina ngiyofuna nje inkuni iqinisweni nje ngoba vele iphalafini okwamanje iphalafini ngeke ngize ngibe nayo imali yakhona. Indlela esiphila kuyo baba inzima kakhulu kule ndawo. Siyasokola njengamanje ngibuye ukufuna zona inkuni ngiyobheka inkuni emahlathini angiyitholi. Bantu balilanga amakhazana eGabhoko bathi sebadanela enkunini nepharafeni nanyana nayo seyibiza kangaka nje. Knowledge about the new Auto Act is very important, and it's all over, and the Gazette you can download and you can know what is outstanding. Abachayeli bayeleliswa bona bayilandele imithetho yendlela ngoba nangasinjalo abanye bayozifumana sebacinyelwa amalayisensi ngabathikithi abanawo. Sikhulekile ekhaya sibawani samkele nanyana sifika nelothe elizane eGabhoko ekitike endaweni eziningi nje ngikuthulani Bongwe endabeni zesiNdebele ku-SABC1 akwande. Besizo elirhabako eGauteng bajame ngefanelo njengoba isifundesi sisahlelwe igabhoko nje akusimakhaza kubuya nakusako eGauteng. Beziko lobujamo bezulu eSouth Africa bakhuphe isiyeleliso sokuthi kuzokhitika igabhoko emahlangothini weDrakensberg kunye netlhagwini yePumalanga Kapa. Kanti kunehonakalo ukuthi nemahlangothini amanye weJohannesburg ingakhithika igabhoko njengoba ilothe lizwakala ngamandla nje. Imphathimandla zithunyekile ngokuthi ubujamo bezulu buzokatelela abantu ukuthi basebenzise izinto ezifana nembawula nezinye izinto zokufuthumeza eziyingozi ezingagcina zibulala abantu abaningi bezibangele nomlilo wesikhotha. Izakhamuzi zeBramfisherville eSoweto zithi nanyana ubujamo bezulu bungakabi ukubabombi khulu nje bazokuhlala ngekhaya bafuthumele. Abosomabhizinisi abanye bendawo le bathi ubujamo bezulu lobu buthinda kumbi amabhizinisi abo ngoba babhalelwe kuvula nokusebenza ngesikhathi semhleni. Izakhamuzi zemitlhatlhaneni yeFlairhof eSewula eJohannesburg zithi kufanele zithole indlela ezihlukahlukeneko zokufuthumeza ezifana nepharafeni ngoba azinayo igezi. Izakhamuzi zithi kunzima njengoba isifundesi sisahlelwe lilothe nje. Phakathi imali yophalafini anginawo mina ngiyofuna nje inkuni iqinisweni nje ngoba vele iphalafini okwamanje iphalafini ngeke ngize ngibe nayo imali yakhona. Indlela esiphila kuyo baba inzima kakhulu kule ndawo. Siyasokola njengamanje ngibuye ukufuna zona inkuni ngiyobheka inkuni emahlathini angiyitholi ukuthi inkuni sonke sibasa ngeinkuni. Amahlathi awasenazi inkuni siphila ngokuhlupheka. Izakhamuzi ezinye zithi ebusika kutshe imitlhatlhana eminingi ehlaphaze amakhaya bekwabhubha nabantu abaningi ngesihluku. Uhulumende uyelise umphakathi ukuthi ucheje njengoba kulindeleke ilothe elikhulu nje elikhambisana nezulu nomoya onamandla emahlangothini amaningi welizweli. Nesifundeni saKwaZulu-Natal abachayeli bayelelisa ukuthi babalekele amakhambo angahlogekiko ngonobangela wobujamo obumbi bezulu obragela phambili nokuphazamisa amakhambo endleleni ngezinye ingcenye zesifunda. Usomkhandlu wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu uSiboniso Duma uthi isavaliwe indlela iR617 kanti iN3 sele ivuliwe. In some instances, as the weather drizzled, it will definitely affect those physical areas like electricity, the pylons and all those issues. But our team, Fortunate RTI, is almost visible everywhere and is able to assist, succinctly assisting those who want to get the direction. Nanyana kunjalo kodwana izakhamuzi ezinye zisathwenyekile ngeGabhoko ekhithikileko le nangaphezulu kwenyeleliso ezikhutshiweko zelothe elikhulu nelingabangela ukuphazamiseka kwamakhambo.
I think people must be very, very cautious on the roads. We've seen, as a resident in the area, we've seen people get stuck. We've seen people get into trouble, and the last thing you want to be is stuck in the snow. Originally from Durban, but we just came back from Lesotho yesterday. We went to Afriski to see the snow there, and we just thought to come and see it in our own neighborhood as well. Abachayeli bayeleliswa ukuthi baqindelisa amakhambo nakukhonakalago. Etlhagwini Kapa imvakatshi bukela khange zilizwe ikhaza elizane eGabhoko zathabela ubuhle nenkathisomraro yeGabhoko kani ematatiyele eMpumalanga Kapa iGabhoko ikithi kanje ithi abalimi balila isimayimayi bathi amadlelo agubuzeswa yiGabhoko. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ebathezanga amandla abo bavuke ngonyezi bezokuzibonela ukhithika kwekhephu. We made it, we're here, and we're enjoying it, and we're so happy that the snow, like we're speaking now, it's falling, and awesome. It's something else. Nangona ukhithika kwalo kutsala indwendwe, imeko yendlela kule nyoba ayinhlanga kwaphela. Kukho indawo apho umkhenkce ubangela indlela ibe mtyibilizi, lo gama umoya ubhudla ngamandla udala inkxalabo zokhuseleko. Osomashishini balengingqi bathi makubekho indlela yokuvumela abantu bonwabele ukhithika kwekhephu ngendlela ekhuselekileyo. Abasemagunyeni bathi seza kuvalwa le nyoba. We urge residents and visitors not to travel to the Swartberg Pass or the surrounding area, even to view the snow. Nangona ukuthi uhambo kwekhephu kwezintaba kunika umtsalane eloqwela lelokuba abantu mabatyebise amehlo qelele. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi kwinyoba iSwartberg ngaphandle kwedolophu yaseTshoreni. Ikhephu eliqhaqhazelisa amazinyo liyaqhubeka ukuwa kwimimandla ethile eMpuma Koloni. Ematatiyele amafama asakhasa akhala ngokuba imfuyo yawo isengxakini. Sami izilwanyana zethu ezidla ini. Yozawulamba sazi zawuthatha ixesha ngale likhiphi ngoba futhi the whole day namhlanje ezinye zazo ziyafa nokufa. Kusenjalo ababhexeshi benqolo mafutha bathwele nzima kwezinye iindawo ezingahambekiyo eBark East naseKhowa. Amagosa ezendlela abila esoma ukulawula ukuhamba kwezithuthi kulo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMpuma Koloni. Nasibuya entolo. Phezu kokuthi you are still judged sisaphila sisesenenkinga yokuthi na ungumama vele you are expected ukuthi kumele ubekezele. It's either uyabekezela or nothing. Ngelanga labomma sizwa ngomhlako othwele bomma nemizamo abayenzako bona kuphileke ngikhaya. Sikhuluma noma uWinkie Mahlangu okhalima iGBV ovulela bomma isikhudlwana sokukhupha ingonyuluka enkundleni zokuthintana. Sakwamukela esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele. Indaba ezinaziphundileko uyazithola ku-SABC Plus nenkundleni zokuthintana ngokuthi @SABC Zindaba. Asake nazo. ISouth Africa igidinga inyanga yabomma nje. Inhlangano ezisekela bomma bahlagiswa amadoda angondla bendababo zithi abomma banjalo bakhahlunyezwa ngokomnotho kanti ukungabhadeli imali yesondlo yomntwana kuyafana nokukhahlumezana ngokobulili. Inhlangano engalawulwa mbuso iSocial Justice Foundation ithi umntwana kufuze ondlwe babelethi bobabili. Bamaphesenti ama-66 abantwana abangahlali nababelethi babo bobabili. Abantwana abaningi bahlala nabonina. Aboyise sebakhona emakhwathi napha abondli. Uyise labantwana bakameni imbonako lo imali yesondlo idose emholweni akhe ngokungena kwamakhotho. Uma lo ubalwa nabanye abomma abahlagiswa kungondli kwamadoda. Ukusukela ngenyanga epheleleko imali yesondlo batsho sola ayikafiki. Utshelwe bona kunomrarwana ehlelweni lembadelo lemakhotho. It's frustrating because we plan for that money. We have payment arrangements. We must do certain things with that money. So now if you don't get the money, you now need to think of another solution. I-Social Justice Foundation itlikihle isivumelwano sokusebenzisana nezikelelisa inkwelete i-Credit Bureau nomnyango wezomthetho. There was a new Maintenance Act, and the new Maintenance Act made provision for the listing of maintenance defaulters if they were convicted of not complying with maintenance orders.
ihlelwelo kuthiwa lijame tsi ihlangano lethu umnyango wezobulungiswa uthule du sabantu abangasayingeniko. Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as MOLD, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry. Umnyango wezomthetho uthembisa ukukhupha istatimende ngendaba leyo. Kasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini mbukeli ngendaba yokuthi ukungondliwa kwabantwana kufana ne-GBV nakumbono wakho. Ukungondli umntwana akulimazi umma lo kuphela kodwa kulimaza naye umntwana lo ekukhuleni. Lento iqala ngoba siqaleni xa bebesenza abantwana baze bangabalandeleli ngokungosondlo abantwana babenzile balindele uba kuzakwenzekani emva kokungabantwana. Enye into efanele sicale ukuthi abanye abobaba hayi ukuthi ukungondli kwabantwana benza ngaboma bakhona isimo somnotho asibavumeli. Empeleni umntwana udinga ukukhuliswa abazali ababili ngesandla esifudumele ukuze akazokwazi ukukhula umntwana ngamnesilonda. Uthi ngampela lo mntwana uphila ngani na wena uma ulala udlile ingane yakhe ingadlile uthini unembeza na. Abobaba bangabhadali isondlo banesono bayahlukumeza. Abomma abathatha amagadango babayise ema-ofisini babhadele i-maintenance. Awukwazi ukuthi usebenza noma une-income engenayo kodwa ingane yakhe ilala ingadlile awuhlukene nomuntu ohlukumezayo. Umbono onke umbukeli, SABC ayikazi ukuthweswa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Abomma bathole nzima kucakathekile ukuthi sithi sibagidinga ngakelinye ihlangothi sicale ukuthi bayalifumana nayo isekelo lokuthi bathole indawana yokubhodla. Umbikindaba we-SABC uphindile Msiza ukhulumisana nomtshotshozeli wezenzo zokuhlahlumezana ngokobulili uWinky Mahlangu bekasivakatshele lapha emzimkhulu we-SABC asizwe ukuthi inkulumiswano yabo ikhambe njani. Sicocisana ngelokuthi abomma bayigidinga njani inyanga yabo izenzo zokukhahlumezana ngokobulili nazithwelela kangakanje. Kanti indaba yokukhahlumezana ngokobulili ilumela kakhulu nanyana kunjalo kufanele sikhulume ngayo ngoba nakutshengisa kuhle ukuthi nangaphandle kwamajimo wokufundisana nokuyelelisa nge-GBV abomma nabantwana abaningi baragela phambili nokuhlukumezeka emakhaya. Ngikho namhlanje sibize umtshotshozeli we-GBV uWinky Mahlangu ukuthi sizokucocisana ngendaba yomraro le. Sesiwinky sakulotshisa begodu sakwamukela endabeni ze-SABC. Ngiyathokoza sesingithokoze nokungimema kwenu. Sesiwinky ikhambo lakho lokukhahlumezeka ngokobulili lide khulu ekwenze ukuthi ugcine sele uvulela nabanye aboma ukuthi indaba ephephile ukuthi beze bazokhulumisana ngeentshijilo ezifana nalezi ukhona njani? Sesingicabanga ukuthi kumberego kazimo ngoba nangithoma ukukhuluma indaba mile bengingasimuntu bekade ngizitshela ukuthi bekade ngingacabangi ukuthi abantu bazokuvela kimi. Ngimuntu open ngokwemvelo, so ngimuntu othanda ne-social media. Ngemva kokuthi kwenzeke lokho kwenzekako ngingasabi nobaba kwami ngathola ubungane ku-social media. Ngelinye ilanga-ke ngo-2013 ngadecide ukuthi ithi ngikhuluma indaba yami le kanti-ke kulapheka abantu bakwazi-ke ukuthi bang-inboxe bakhuluma indaba zabo. Ukhona kwakhona sengicabanga ukuthi njengoba ngisho ngithi kumberego kazimo amandla ngiwaphiwa nguZimo ukubekezela nomusa nesineke ngoba njengoba ngisho ngayithoma ngo-2013 lento namhlanje singu-2026 ngisesephezulu kwayo. Sesiwinky asithinde ihlangothi le-mental health ukuthi ngemva kokuthi sele uzifundile indaba zabantu eziningi ezibhlungu kangaka ukhona njani emoyeni namkha nepilweni ukuthi ukhona ukuraga nepilo impilo iragele phambili? Eqinisweni nami nginabo abantu engikhuluma nabo, nginabo abangani, nginabo nami abantu engikhiphela kibo. Kubalulekile ukuthi ngeze sihlale nendaba zabantu ezingaka ezibhlungu kangaka. Nginabo abantu engithi nangizwa ukuthi sekukuningi ngikhulume nabo bese nabo bangihlalise kuhle. Abanengi siyababona enkundleni zokuthindana labakutshelako nendaba esizifundako njengoba sisebenza ngendaba nje ukuthi nanyana sele bakhahlumezekile ngaphakathi kobudlelwano babuya bahlale ingakhani lokho kubangelwa yini? Kunabantu abangaziyo ukuthi nabaphuma kobuye ukuchinga kuphi. Kunaboma abadepende khulu kibo baba akayazi iway forward. Mina ke ngaba nenhlanhla ukuthi ngathathwa ngubaba nami ngivane ngisho ngithi mhlambe njengokunabanye ke
bazali abaphumeleli abafuni wangena ungena wakhamba ukhambile vane ngisho ngithi nami mhlambe thana abazali bami zanke babe open bangivulele umnyango bathi no asikakukhuliseli lokhu mhlambe nami angaze ngaphelelaphi so bakhona abadepende khulu ababona ukuthi ngeze bakhona mhlambe nempilo yabantwana ubona ukuthi nethi nakaphumileko ngikhaya angeze akhona ukuyiafforda kunabantu abahlukumezekako mara emehlweni abantu baphila kamnandi abantwana bafunda enkolweni eziphezulu into ezinjengalezo bese nakacabanga ukuphuma ucabanga ukuthi abantwana ngizoba khona njani ukudependa khulu ukudependa khulu emntwini loyo nanokuthi mhlamba wazi ukuthi nangokuba strong or nangokuhlakanipha mhlambi nangingatsho njani nangingayibeka njalo asifana silingani sibabantu omunye uyazinikela abona ukuthi hayi ngizakubona ukuthi ngizakuzwa ngithamba ukuphuka or kunenye inkulumo ke enye ethi ngiyokuphuma ngisidumbu la mhlambe nenkulumo ezithi kuyabekezelwa emendweni kuyabekezelwa nanani nento yokuthi uyabona na ungathi uyachecha abantu abanengi ukuthi bakhona ukuza kimi emva kokuthi mina ngikhuluma istory sami kugobana kuhle it's a taboo ukukhuluma ngenkinga ezinjengalezi vele uyasolwa bese na ungakakhuluma ukuthi unenkinga le uzokhona njani ukudila nayo njengokuthi mhlawumbe uyaphuma nangabe ufuna ukuphuma phezulu kokuthi you are still judged sisaphila sisesenenkinga yokuthi na ungumama manje vele you are expected ukuthi kumele ubekezele it's either uyabekezela or nothing wangangokuthi na uyokuphuma uyokubizwa ngamagama webuya abanye basaba into ezinjengalezo Seswinki ubona ingasuthi uhulumende kunye nomphakathi weSouth Africa wenza ngokwaneleko ukulisana ne-GBV ngicabanga ukuthi ngiyakholelwa sesikuthi benza ngokwaneleko nanoma sisesenabantu abasese judgmental kodwa ngicabanga ukuthi ama programs wona akhona and they are enough ukuthi bafundise abantu nedi mhlambe ezinye izinto na ingakahaba ukufika emntwini ngaphakathi kwakhe kuthatha isikhathi tot bekube lata umlayezo wakho wokugcina ngenyanga le yabomma uchinga kibomma kunye neSouth Africa yonke ngithanda ukuthi kuboma abazikhethe bona bakhethe ukuzithanda kwabo ngoba lento yokuthi uyahlala uhlalela abantwana kulimala abantwana zikhethe wena uzithande uzokhona ukuthi uthande abantwana bakho ngendlela erehe nawenze njalo siyathokoza Seswinki thokoza mina loyo bekumtshotshozeli weGBV uWinky Mahlangu osele akhele abantu abanengi enkundleni zokuthindana indawo ephephileko ngemithako yebudlelwaneni ukwenzela ukwakha iSouth Africa engcono ngoba nakwakhathesi imbalobalo zeGBV ziyathusa asibuyele kuwe studio Thulani Nasaphetheza bomma sicala abantwana ababendazana bazithuthukisa basakhula ngokuzakhela amabizo emkhakheni yetuthuko sicala nanzizo umntazana oyiphaphisela phezulu kosozizwe iflaga yekhethu usinentwanambu eminyaka eli-15 ubudala wakugompo ePumalanga Kapa uyokujamela eSouth Africa ephaliswaneni labo nomhlekhabo iLittle Miss Top Model eUganda ubawa isekelo lakho mbukeli mbikindaba wethu noNtokozo Sikhosana uvakatshele ehlelweni kuGwegwezi FM emthonjeni lapho untwanambi bekamenywe khona ngokukhethekileko. Ukuphumelela kwami eUganda kuthetha ukuzisa ithemba kubantu bami. Kuthetha ukubonisa ukuba amantombazana avela eMzantsi Afrika anamandla namaphupho amakhulu. Nabe kakhuluma noGusheshe emhathweni iKwekwezi FM ehlelweni emthonjeni. Untwanambi uveza ukuthi akhange kube lula nakancane ukufika lapha khona namhlanje. Uthi angakuthabela kakhulu ukubuya noNongorwana. Ingayinto enkulu kakhulu kumlondo ngoba inganibonisa nje ukuba beningayalanga uyokwaziwa okanye benzenzela nje isiqu sami kodwa benzenzela nabantu abasuka apha eSouth Africa. Ungathi mhlawumbe ngenxa udlule ebuhlungwini okanye uphuma kwindawo engekho nhle kakhulu usixelela ukuba anophumelela nje bomini. Njengami nje mandilapha I never thought ba ndingazibona sendilapha. IsiNdebele sithi ligotshwa lisemanzi. Untwanambi selazenzela igama emaphaliswaneni wabonomhlekhabo abendazinyana basesebancane. Wathoma ikhambo lakhe emaphaliswaneni lango 2024 kanti bekube nje selathumba mane. Umnyaka lo uthumbe iphaliswano leTeen Miss Africa South Africa elimvulile indlela bona ayokujamela iSouth Africa eUganda ekupheleni kwenyanga le ephaliswaneni labo nomhlekhabo iLittle Miss Top Model. Ndingumamgabane uMajeke Mthembu Tyudlunja
umayeye unyawo zipinki noma zinensente unoqhaza. uNtwanambi uthi amaphaliswano la akasingowobuhle kwaphela kodwana ukuzithemba nendlela umuntu aziphatha ngayo uqhakatheke khulu. Uthi nakaqeda imfundo zakhe ufuna ukuba ngudokotela wesikhumba bekaragele phambili nokusebenzela umphakathini. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Njengengcenye yokugidinga inyanga yaboma, iphiko lendaba kwa-SABC ligidinga inyanga yaboma ngokuqala abosomabhizinisi abecenqabo bazakhela amabubulo bebavule namathuba wemisebenzi. Hlangana nabo ngu-Aphiwe Nxusana Mawela, ongusomabhizinisi odidiyela utshwala azenzele bona itolokazi. Ikhambo lakhe liveza intuthuko yekhona eyenziwa bomma emabhizinisini. Ngebubulo lakhe itolokazi uAphiwe uzakhele ibhizinisi enomnqopho nenikela ngamathuba. Ibhizinisi eli lineziko lokuthwasisa elinikela ngamakhono ofundwa nelwazi ukuzakhela amathuba wemisebenzi. Ngaqala ke ngagaya utshwala, hayi ke ngagcina sengibona ukuthi hayi awuthi ngenze ibhizinisi ngoba lento beyisenhlizweni yami nasengqondweni ukuthi hayibo angiqala ibhizinisi, but ibhizinisi lami kube indlela yokuthi ngifundisa abantu about experience yokuthi mawuzile in Africa, especially abantu abangaphesheya mabazile bazosivakashela, ngibanikele leyo experience ukuthi ngibafundise nokuthi umqombothi yini. Ikhambo lakhe lithwaya ikhambo lokubekezela laboma abachugulula imbono yabo bayiphendule amabhizinisi anzinzileko anomthelela ekufukulweni komnotho. Itolokazi ikhiqiza utshwala abazenzela bona. Ithome ngempela veke edluleko imidlalo yebhola kanababandula abanengi bengichemaze eBetway Premiership bathi abadlali babo bakakulungeli ngokwaneleko ukuba semidlalweni kwakhathesi. Imidlalo yeligi ijame kancane ngempela veke kwadlalwa amakota final wephaliswano le-MTN 8. Imidlalo emithathu kemina ifike esikhathini esingezelelweko kwaba yindlela yokuhlola abadlali bona bakulungele ukudlala na iligi iyokuraga kusasa ntambama. Mbukeli asethule ubujamo bezulu nobusayi mathebula. Asikuthokoze bonke siloshise umbukeli ekhaya kungomvulo. Kazi ke iSouth Africa ivakatshelwe liGabhogo endaweni eziningi ngapha ngenarheni yekhaya eSouth Africa. Abanye sebalibonile ke njengalapha ke endaweni zeMpumalanga. Ke sicaleke ukuthi ngokuhlokwa namhlanje yini esikuthola kona ngilo vele iGabhogo endaweni zangale Pumalanga uwehlele njalo endaweni zangale ngeKZN nangale ke endaweni zange Freestata ukwehlela njalo endaweni zangale ke ngePumalanga Kapa kanti ke nezulu elithuba namandla khulukhulu ke ngale ngeMpumalanga nangale ngeKZN ngezinye indawo zangale ke ngeEastern Cape nge80% nawuthi uyaqala ke ezinye indawo ke yi60%. Kukusasa ke lapha sibona khona ke ukuthi imbombela nakezinye indawo eziningi ngale ke ngesifundeni sangeMpumalanga silithola lapha nge80% lithi kunqipha endaweni zangale ke ngeKZN lapha eMthatha ngeGwini khulukhulu ke siyalithola nge80%. Sitholela lapha ke isilemukiso somoya onamandla ngeGwini langale ngeRichards Bay nangeDurban neNtshetshe niyelele kilezo ndawo kanti ke lilihwalela ke namkhana ke sibona lapha ke iGabhogo endaweni zangapha emkhawulweni othinda lapha ke eBloemfontein uthinda lapha ke endaweni zangale ke ngePumalanga Kapa. Kukusasa ke lapha ke nakhona sibone khona isilemukiso mayelana nalo ke iGabhogo. Sicale ngapha ngeGauteng ukuthi ngakhanele njani namba thathani nifuthumele kizo zonke indawo esifunda sonke simakhaza nakatha phezulu amazinga ePitori 8 eBroncosspruit 9 ngeJohannesburg apha 4 kwaphela ekseni nebusuku nge1 degrees Celsius lapha ke kuseLimpopo nakhona ke makhaza endaweni eziningi lapha eMusina kuthi kubuya nganeno ke khona liyaphola nge20 degrees Celsius. Kwezinye indawo isifunda sonke mbathani nifuthumele nanga lengeMpumalanga akunangenye indlela ekseni nebusuku kumakhaza imini yonke isifunda sonke kumakhaza eMalahleni 10 Secunda 9 Mashishing 8 bomhlanga ngangapho ngeMiddelburg iKwaZulu Natal ke nayo ke ngikufanako njengoba sibonile ke ukuthi nehwaba likhona kumakhaza kizo zonke indawo lapha ePietermaritzburg nakatha phezulu amazinga 11 degrees Celsius. KusePumalanga Kapa ke lapha nakhona kizo zonke indawo kumakhaza imini yonke mbathani isifunda sonke lapha eWillomo ekseni nge2 degrees Celsius nasivukako. Njengalanga Kapa nayo ke imakhaza njengezindawo zonke abantu abambathe bafuthumele eFredendal neClan William zibuya nganeno ke zona nge20 ne23. Ngale ngeTlagwini Kapa nakhona imini yonke ilanga lonke isifunda sonke kumakhaza Kuruman nge15 eUppington nge19 nje kwaphela ekseni eUppington 4 degrees Celsius. KuseFreystata ke lapha nakhona kumakhaza indawo
zonke imini yonke embathaneni futhumele eBloemfontein nge-13 njengemva kwamadina nesifundeni sangale ngeTlhagwini Chingalanga, Rustenburg nge-11 eMafikeng nge-14 ngemva kwamadina. Sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako. Tido. Mbukeli kwanamhlanje kulungile ngesimbi yekhomba eselandela indaba zesizulu ukuthi kusasa ngesikhathi esifanako ngesiswati. Ngiwukhobongile.